Gdje ste ljudi? Danas ćemo igrati Five Nights at Freddy's 3. I ja, mi smo stigli do drugu noć, pa mi ćemo raditi za vas prvu. Okay. Freddy's Fazbear's Fright the Horror bla bla. Ljudi su rekli horor, ali meni nije ni malo. Igrao sam. Okay. Jeste li spremni? Čekajte. Record the boom. Yeah. Okay. But. Hey, glad you came back for another night. I promise it'll be a lot more interesting this time. Nice. Great new relics over the weekend, and we're out tracking down a new lead right now. So let me just update you real quick, and you can get to work. Like the attraction opens in like a week, so we have to make sure everything works and nothing catches on fire. When the place opens, people will come in at the opposite end of the building and work their way toward you, past you, and out the exit. Yeah, you've officially become part of the attraction. You'll be starring as a security guard. No. So not only will you monitor the people Stop me! that pass through, you know, to make sure no This one is some place to steals reboot anything or of. fakes out in the corner, but you'll also be a part of the show. It'll make it feel really authentic. Exit this time, exit. Rad ću 3 noći. And the Foxy head, which we think could be authentic, then again, it might just be another crappy cosplay. And we found a death band, very old school metal though. Watch the fingers. Which is basically just, you know, flashing lights and spooky props. I honestly thought we'd have more Many by now. likes and then spooky. Really cool by next week. May have to with a furry suit to make you walk around saying, "Oh." But we're trying to track down a good lead Rudy. right now. Some guys who helped design one of the buildings, That's like an a extra room that got boarded up. Or Rouge. so we can find Rouge. with the new setup. Purple guy. Ljudi, ako niste znali, Purple guy je Springtrap. The hall cam. Then over to your far left, you can flip up your maintenance panel. You know, use this to reboot any systems that may go offline. In trying to make the place feel vintage, we may have overdone it a bit. Some of this equipment is barely functional. Yeah, I wasn't joking about the What? fire. 4 a.m.? No, nah, 20. The most thing you want to I'm making this up. is the ventilation. Look, this 5 a.m. Yeah, buddy. and if you let that ventilation go off, What to 6 a.m.? start seeing some crazy stuff, man. Keep The that problem. air flowing. Okay, keep an eye on things, and we'll try to have something new for you tomorrow night. Lepa pjena. Ja sam moj izbrso, ja sam gotov sa njim, zato jer sam pobjedio. Cijelu igru. Da. Nije zbog tog, nego zato jer mi se ugaslo i sve iz početka sam morao. Zbog ljudi. Igra igricu za bebe. Nije! Šalim se. To je za bebe. Ovo je za bebe. Da. Pa znam, ja volim bebe. Okej. Bebe. Hoće naći Foxy, a Foxy! Foxy, duša moja. Okej, ne znam gdje, ali uzet ću moju ruku. To je moj rep i moj lik, ne znam što.
Boli me briga. Foxy, dušo. Jel te boli glava? Pa mogu si reći. Ok, next. 2 noći dovoljno ti je. 3 noći, šta ti je? Pa Kenane, brate, noć. 1. Ne, duga. 100. Moraš 2, zato jer ti YouTube da samo 15 minuta da snimaš. Ne da. Samo mi da 54. Ne. Da. Kako onda YouTuberi snimaju 50 miliona? A? Pa nije 50 miliona minuta. Ali nekad neki da. Ni blizu, to je nekoliko godina možda. Svi bi umreli? Ne bi, nego te sam snimam. Ok. Patka! Ja volim to, nemoj još tači. Sad. Moja patka je najbolja. Hey man, okay. Boring. Ok, šta radiš? This Springtrappy. Springtrappy. Još uvijek. Dođi već jednom ovdje. Ne video error. To je najgore. Što svi izgledate ko ja? Ne izgleda. Ok, najgori si u plivanju. Pa jesi. Pa si u plivanju. Ali najbolji. Foi. E foi. Elda. Elda. Oh, exit. Map toggle. Hej. Hej. Čovječe, gdje si? Znam da si robot, ali nisi ja. Čovječe, gdje je on? Patko, nemoj me stići. Gdje je ružni Springtrap? Ja gledam kamere dok on nije ovdje. Što si još uvijek tu? Nemoj gubit, sine. On gubi. Ko je pobjedio? Prvi sam! Kako? Nisi ti pobjedio? Jesam zadnji put sam skočio, znaš kako i onda. Izgubit ću. Izgubit ću. Exit. Vidi kanal. Balloon boy! Vidi kanal. Mrtvim te balloon boy. Letiš! Hvala. Ali to je energija. Da. Night world? Mhm. Kako? Nekako. Mrzim te balloon Ali što, on je najbolji dječak na svijetu. boy. Hoće da me ubije. Gdje ja? Hoće da me ubije balloon boy. Što da te ubije?
Pa zato je zločest. A on je najbolji dječak. Zato je zločest. Jer je zločest. Jer je zločest. Kenane, Da. da vidi vent. Čujem nešto da je za vent. Ne vidim ništa. Camera system. Ne čuješ. Čuješ ti? To patko, ljeti. Ljeti ovo. To nije niko vent. Treba biti negdje. Ružni. Ružni, zovem te ovako. Šta tu radiš? Trkaš? No ne, nego training. Pratiš ga. Mhm. Ljudi, pobjeći ćemo drugu noć. Ne lažem, ne znam gdje je onaj ružni, ali okej. Okej, ljudi, još malo je gotov video. Zato jer mi ne možemo snimati puno dugo. Zato nam ne da YouTube. Mislim record. Ne da YouTube, daj record. Ali što YouTube ne da? Imam pojma. A drugim ljudima da. Ne znam što, ali... Pitaj to YouTube. Kako? Mislim, ne baš. Nemate pojma koji je. Yeah! To je to. Druga noć pobjedina. Ljudi, to je to za ovu epizodu. Ćao. Šta je ovo? Čikasko je. Sam malo da pobjedim ovu quest. Hoš ti kapke, hoš. Šta ću ti? Nemam kapke, hvala. Na donjeću. Evo. Ljudi, sam malo. Okej, jeste li sada dobro? To je to za ovu epizodu. Ćao. Ovo ću staviti.